الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata on duwano ɓurnaɗo tagge fo gon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko nden fo e sahabaɓe makko ɓen fop e kala wonɗo e lawol ɓenɗo yo Allah musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗan on fo moɗon jaaɓe yimɓe aljanna hara inchallahu en fotti ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo fi dars meɗen wownoɗo on ka julirde meɗen masjid Ibadur Rahman e nder laken Bruxelles kono haray inchallahu fewnduɗo ko wono e wadde haray ko e nder lagine inchallahu ɗen arno ga hiwrodirgol e mawɓe ɓen e ɓeygureji ɗin jokkugol enɗam mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala wonɓe e darde nde yewtere ka bimbi hunɗo inchallahu kala ka ɓe wawi wonirde adna Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah puuɗu balɗe maɓɓe moƴƴina battane maɓɓe yo Allah ittanɓe andeji kala ko ɓe jogui keneji e gundoji yo Allah yafuɓe bakkatuji maɓɓe jani e tosoki suuɗiɗi e feeñuɗi ɗiɓe andi fiimu e ɗi anda fiimu mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wurno en koyen julɓe yo Allah ƴettiten hara koyen gomɗinɓe inchallahu haray ko hikkiɗon kadi haray toujours balle ɗen kadi haray hino arde fi juulirde meɗen nde masjid Ibadur Rahman nder laken Bruxelles haray hino arde moƴƴa jama on fu du'anama woodi jonnirɓe langa haray jawdi haray inchallahu kotirawo meɗen tedduɗo meɗen Chérif Diallo haray nevejo Alaji Souleymane Lato ɓe waɗani en jawle ɗuɗuɗe hara ko iwayɗe lagide ga ya Europe inchallahu fi ko wallitoren fi juulirde meɗen nden mi toriki Allah yo Allah reenuɓe aynaɓe dandaɓe waɗa barke e jawdi yawdi nin waɗa barke kadi e jawdi luttude nin haray inchallahu musidɓe julɓe tedduɓe yo Allah moƴƴinan en leydi meɗen lagine nin ɓuri ni yo Allah waɗu en laamateri fewndi nunɗudi hulori Allah yo Allah okkore en lamɓe kadi fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗuɓe lagine yiɗi ɓiɓɓe lagine enen kadi yo Allah waɗu en laamateri fewndi nunɗudi hulori Allah ya rabbal alamin yo Allah wurnu en haka gurnanɗam moƴƴani en yo Allah ƴettite ñande tawata ko laakara on woni ko moƴƴani en musidɓe julɓe dettuɓe hande darsu mo andintinten en ɗo kawi dondine laaɗani sallallahu alayhi wa sallam haray ko dars nogay e tataɓo on wonɗen wadde ɗo e nder darsi capantati bi isnillah haray ko honɗum woni ɗum koyen andintin fi o ɓurnaɗo tageefo nane konngol ngol ko Allah wi ko ɓurnaɗo tageefo ko khayru khalqillah ko Allah tagi kon fop ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓuri moƴƴude ko Allah tagi kon fop ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah ɓuri yiɗude ko Allah tagi kon foppo kadi so tawi a laatike hiɗa yiɗi Allah ko be iwtira ɓawo nelaɗo si tawi kay hiɗa faala ko wiyete kon peewal ko be iwtira ɓawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah si tawi ko gonga hiɗo yiɗi Allah iwtire ɓawo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si tawi kay hiɗen faala peewal ko ɓawo makko in tuti'uhu tahtadu son ɗoftike Muhammadu oɗo haray on feewi tanki en ɗoftake Muhammadu haray en fewari yo Allah fewnu e lawol l'islam kala ɓoyliɗo yo Allah fewnumo fewuɓe yo Allah on tabintimɓe hande ko yewteten ko fiine laɗo sallallahu alayhi wa sallam valeur maɓɓe kala ko anduɗon ko wiyete kon dewal moƴƴere naɓayde aljanna danda yiite jahannama ko ngal gollal ɗo tun Allah inni ka deftere makko kanko Allah himo waɗude malaikaɓe makko ɓen hino waɗude o noddi en enen julɓe ɓen kadi fop kala gomɗinɗo inni yo wallumo kanko e malaikaɓe makko ɓen waɗugol inna allaha no Allah wa malaikatahu e malaikaɓe makko ɓen fop yusalluna ala nabi hiɓe juulude e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuhallazina amanu ko onon yo gomɗinɓe sallu alayhi onon kadi juule e makko wa sallimu taslima ɗum ɗo ko gollal ngal Allah hu'i faabo e meɗen ngesa mba o woni remude kanko e malaikaɓe makko ɓen ɓe ñamata yarata ɗanota ko resata yeddata Allah hiɓe remude e mba ngesa ɗo o hu'i faabo e kala gomɗinɗe sallu alayhi wo en fof meɗen ko en juule e makko joni noon sa juuli e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah no waɗani ɗum ɗon valeur moƴƴere molanade ko tawata ko andi baraji mayre wo ko kanko subhanahu wa ta'ala o inni kala juuluɗo e ande wotere pet kala juuluɗe e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde wotere pet Allah juulay e makko nde laabi sappo inna on ɗum
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ko o siga ɗo salatul ibrahimiyya ko ɗo ɓuri e sellude ko juulirte ko ngene laaɗo sallallahu alayhi wa sallam so inni kan noon allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ara e juule maɓɓe si goɗɗo kadi wowli inde nelaaɗo ayinni sallallahu alayhi wa sallam haray e juuli e maɓɓe joni noon sa juuli e maɓɓe nde wotere allah juulay e ma nde laaɓi sappo si allah juuli e ma ko honɗum o wiyata mi yurmama ma mi yaafike ma mi dandima yiite mi okkima aljanna sa heɓi ɗum ɗo ñande be ñande ka allah wi'anma ɗum ɗo kanko jeyi yiite kanko jeyi aljanna kanko nadatamo faala o dandamo faala sa heɓi ɗum ɗo e juuɗe makko ñande be ñande laaɓi sappo hara ñallal magal bonaɓe musidɓe julɓe tedduɓe wata goɗɗo ronku ko o lo'i wo ko o lo'i ko foofi o ko foofi ko jogi occupation ji wo ko jogi occupation ko nawni wo ko nawni ko nawyi wo ko nawyi ko mari wo ko mari ko tampi wo ko tampi wata o ronku juulugol e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e nder ñallal laabi sappo ko ɓuri e fannude oɗo hara ko ɓurɗo lo'ude on ɓurɗo jasude on si wona ɗum laabi temedere e nder ñallal juulo e ɓurnaɗo tagi e fango sallallahu alayhi wa sallam si tawi allah tagi ko tawi ko fappo o inni ko ɗo ɓuri yiɗude hara hiɗen hani wakkatande hakkil e on ɗon ɓayle ko allah tagi en fo meɗe o suɓike oɗo o inni wa kana fadlullahi alayka azima muhammadu ɓural allah ngal dey e dow ma wallahi ngal ko mawnugal ɗum woni go'o ɗiɗaɓum ɗum kadi o inni wo kala juuluɗo e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam allah ruttay ruhu maɓɓe on ka ɓanndu maɓɓe nelaaɗo ka e rutta salminago ngon sa inni joni sallllahu alayhi wa sallam allah artiray ruhu on ka ɓanndu nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe inna kaarijo ɓi kaarijo o juuli an kamɓe kay ɓe rutta ko juuluɗa kon e maɓɓe ɓural ɓuri ɗum ɗo wallahi ala yo ɗum ɗo holli nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe wuuri ka ƙaburu maɓɓe fiyon no hiɗen andi no woodi hadis kanela sallam maki allah harminani leydi ni ñaamugol ɓalli annabaɓe ɓen si ɗum ɗon feƴƴi ɓural kadi sa juuli e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam allah hino itti malaikaɓe nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki wo allah no itti malaikaɓe spécial wonɓe e jindude ka hoore leydi ɓeeɗo ko ɓe woni e jindude kon hiɓe ɗaɓɓitude kala juuluɗo e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yottinoya ɗum ɗon nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi rutta salminago gon kadi ɓe yottina e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wondema e mofte maɓɓe ɗen kaarijo ɓi kaarijo juuli e maɓɓe si tawi no ñande be ñande malaikaɓe hino naɓude inde ma nden allah walli kay tawi koɓe woni naɓude inde ma nden ko hoore ko moƴƴi kon hara yettu allah subhanahu wa taala simako ba salmini subaka ha gayni ko yawɗa yaldugo o pooɗu jikirwol magol ɗon lappaɗo laabi temedere immoɗa watta ɗon astahfirullaha wa atubu ilayhi laabi temedere watta ɗon subhanallahi wa bihamdihi laabi temedere waɗa la ilaha illa llahu wahdahu la sharika lahu lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli cheyin gadirum nde laabi temedere hay si tawi ko ɗum ɗo tun heeɓi bimbi hunkum a watti ɗon haysi ko sengo woto qur'ana ko janga ma ɗum a heeɓi hisbe goto ma juzu goto e nder ñallal ngal wallahi haray bimbi hum makum kum fuɗɗori e hoore jaam ɗon malaika ɓen arɓe ɓen ɓe inna menen fewno men arno men taw himo juulude subaka on e leer himo jantade inde allah himo jangude alqur'an kono hiɗa yiɗi goɗɗo a noddatamo e téléphone hiɗa yiɗi goɗɗo a wolata inde makko haray giggol ngol hingol manki joni noon siɗa yiɗi goɗɗo haray koye a wowlu inde makko jantoɗa fi makko ko ɗum allah ini faskuruni jante fi am min allah azkurkum min kadi mi janto fi moɗon joni noon sa jantaki fi makko kankadi o jantota ko fi maɗa sa yiɗi goɗɗo tun sono be soɗo a anditay fi makko haray fi makko haray hinoka ɓernde maɗa kono hiɗa yiɗi a yejjiti haray tigi tigi on giggol ngol hingol manki mawɓen ɓe makay laawol giɗo haray ɗum hina ko woɗɗi julgol ngol nenelaɗo sallah alih sallam innaka ko be hara hiɗa salligi tum salligiɗa a salligaki ɗa wawi juulugol e maɓɓe innaka kadi sonnaji on so tawi himo fiilade o juulata e maɓɓe hay si tawi himo fiilade mo wawi julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hay si tawi hara himo wondi e ƴiƴan jibingol ma ƴiƴan fiila yeeru hatta o juula e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hatta kadi o janto inde allah ko honto woni ɗum ɗo waɗatake ko so tawi ka nokku soɓuɗo si tawi joni haraka ka hurgo ma ɗin nokkieliji ka tawata laaɓa amma ko lutti kon foppu janto inde allah ko ɓe allah yewti fi muɗum allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubin
foti hiɓe dari, foti hiɓe jooɗi, foti hiɓe walori ɓabbe maɓɓe, foti hiɓe ka nder otowal, foti hiɓe seppay woni, foti hiɓe ka ngesa, foti hiɓe ka sunture, foti hiɓe ka jardin, ma hiɓe ka hoore avion wal, ka nder avion wal, ma hiɓe ka nder bateau. Kala ka ɓe woni alhaaliji maɓɓe ɗin ko yazkuruna allaha, har hiɓe jantade inde Allah. O andi goɗɗo arɗo ini nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, miɗo faala ya toraɗo lan Allah ye wondoy ka aljanna. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam inni mo min kay mi torikema wala yazalu lisanuka ratban li zikrillah, mi torikema ɗengal mangal wata tangal seeru hara hingal loppi e jantagol inde Allah. Ko ɗum ɗon nelaɗo kay torinomo kadi. Goɗɗo go kadi aroy inni miɗo faala ye wondoy ko ka aljanna. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam inni on ɗon kadi fa inni ala kathrati sujud, haray an kay mi torikema walliran honɗum hebbingol sujjangol Allah. haray sono be sujjangol Allah ko ɗum woni ko ya hebbi juulugol. Wa aqrabu ma yakunu al abdu min rabbihi wa huwa sajid. En fop meɗen hine en andi goɗɗo kaw ɓuri ɓadade joomi makko kakaw sujji ɗon. ƴetta tinde maɗen ko ɓuri teddugol e bani adama fo haray ko yeeso ngon. ƴetta noon ko ɓuri teddugol e makon foppu rukaka leydi hara ko rukirɗa ko li wajhillah, hara ko an woni ko ruki hara hina a rukaɗo fiyo ɗum piiji ɗi hara hino serti ko ruka yeeso ma ngon, yeeso subhanahu wa ta'ala, toroɗa Allah subhanahu wa ta'ala, hollamo ko a maccuɗo makko, ko a jiyaɗo makko. haray ko ɗum ɗo ɓurata welde subhanahu wa ta'ala. haray ko o darsuɗo faalo ɗen annintinde yen hebbin yen duumo e juulugol e o ɓurnaɗo tagefo ɗo. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا في العالمين no wodi ɓeyditayɓe mo, no wodi ɓe ɓeyditatamo. sa ɓeyditi e sa ɓeytari hara juuɗu tun e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. sihaji ɗin hiɗi ɗuuɗi kono ñande ɓe landino nelaɗo sa sallam ɓeɗen andi ko honno min juule, ko honno min juulirta e ma nelaɗo sa sallam ko o siiha ɗo ko ngol lawol ɗo wonno ko jannuno sahabaɓe. turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu e ñentinayɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ka konngol e ka kuugal e ka jikku ya rabbal alamin. mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala kala wonɓe wallitade ɓen e wallitiɓe e wonɓe wallitade kadi fi juulirde meɗen nden masjid ibadur rahman e nder laaken Bruxelles, yo Allah waɗan on joddi aljanna, yo Allah ittan on andeji e soholaji. mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala on leydi meɗen lagine ndi yo Allah waɗu barke mayri, yo Allah reenu en ayna en danda en dandana en, yo Allah hokkore en lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗuɓe lagine yiɗi ɓiɓɓe lagine. yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu en enen kadi laamateri fewni nunɗudi hulori Allah yiɗude lagine yiɗi ɓiɓɓe lagine ya rabbal alamin. en turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wurno en haka gurna moƴƴani en ɗon ñande Allah subhanahu wa ta'ala on tawi ko mayde nde woni ko moƴƴani en, yo Allah ƴettito en nde ñande. musidɓe meɗen jogiiɓe andeji ɗin fop e hoore adna Allah on fop, kala jogiiɗo ande yo Allah ittanmo ande makko nden. allahumma jalana min kulli hammin faraja wa min kulli diqin makhraja wa min kulli bala'in afiya. nawnuɓe ma nawniraɓe ko Allah mari cellal, yo Allah on sellin on sellinana on. ko onnon yo marɓe yo Allah on ɓeydan on, waɗa barki e ko jogi ɗon kon, rena on ayna on danda on dandana on. haray ɓe jogaki ɓen kadi yo Allah on hoynanɓe, okkораɓe jawdi laaɓundi ɗuɗundi dagindi, waɗandi barki ya rabbal alamin. haray buy noddi inni hino tori du'aji woɓɓe fi ɓiɓɓe yo Allah okkoron ɓiɓɓe wonduɓe nafa e barki, wuroɓe waɗaɓe barki. woɓɓe haray no tori du'a fi cellal, yo Allah on sellin. woɓɓe no tori du'a fi yanjugol arsike, hara arsike on ko pamarum fanɗukum, yo Allah okkor on arsike yaajuɗo ɗuɗuɗo wonduɗo nafa e barki, hara ko laaɓuɗo dagi yo kadi ya rabbal alamin. mi turki Allah subhanahu wa ta'ala menen yaltuɓe ɓen fewnoɗo yo Allah reenu en ayna en dandana en ya rabbal alamin. musidɓe meɗen maporɓe kaydiji ɓen fop e nder occident on fop yo Allah okkoron kaydiji wonduɗi nafa e barki. sukaɓe meɗen faalaɓe yaaduɓen kadi fop en toriki Allah yo Allah suɓanaɓe ko ɓuri ɓe moƴƴanɓe kon, uddita laawol ngol soka inchallahu kataji ɗin firta arsike on ya rabbal alamin. mawɓe men fatiɓe ɓen fop maɓɓe, kala wonɓe jamɓe kisiye ka woni ton yo Allah duminɓe muɗum, kala wonɓe ton soñja e ande e ɓittende e lette yo Allah ittuɓe ɗum ɗon naɓaɓe jannatul firdausi laala. yiru mawɓe meɗen wuuruɓe ɓen yo Allah ɓoynidu en e maɓɓe ha wawa sayi luttay. wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.